khuang choi thlani somni pali zirtom ni ania tunruma hian YMA in khom pui liana chief minister thu soi kha kan ron da chuak dona a thu soi hi poimo em awang le mitam zo kena kan hria theina turin kan han chhop chuak dona ni kan hria tangin YMA in khom pui lian chu sakordaya nei ni a nizan khan na triaka hruai tu thar thlan ni in president atan puarlal ngeta thlan ani kha kan hriat vek to kha ni somni pani october sanhela somni panga khan Young Mizo Association YMA khom pui lian voi som sari pangana azan hi na khan vantlang in khoma chengkolon run sakordaya na ya khan chief minister bulal do ma chuan khwal lian ni ina man puya chief minister chuan in khom pui palai te chi baya buka choi moina dong tu jong jong te alom pui thu soin YMA chu aumna huna pianga mi pui te thlamon tu ani wangin mitin ta na pol tangkai ani a ram ria kan buain YMA in lo langa khwarel chiat na kan to in YMA mel kan mu zofa te in sui khom na konga ni sein tangkai reng thin ati YMA member te chu eruk na do puya somin pulal do ma chuan mani chung ko a bultanin eruk na sumale thilte lodu lo ngam turina ngen bok siam thu sei then khatte zofa te hui khom na konga hian sarkar point ma kan lana sa a Mizo diaspora sel kan dina Mizo diaspora hub portal kan siam boka tun hailo ka po Singapore an hathoka omte har satna chu kan bo zui sakani ati namzia le ti dan von him konga YMA ten in tholok thina in malak na ti chak turin sarkar chuan thingsul thia YMA ram center sakna tur chengve bel chheza kan ruaman ati YMA le sarkar tho hona rui hlo do tax force kan tinung thara hulhiap short stay center kan kalpui duna operation Jericho kan kalpui mek boka sarkar le YMA te tho hona dang tam tak sei tur om security coordination committee thut khom hnung ber report a alandanin kan rama ruk case asang fala thingfak le suka kong khar do mai me thin nam kan ni thin kha hria in e ruk le ruk na lam chi hi chui do tla dang u internet khowela kan trong kam kan du tui lo thina kan milar le artist te kan soi zui du dan te hamoi lo thin hle nam dang te point hei hi min hriat pui ani tuma mi felfam kim kan om lo wangin chin tok in ei thiamang u ILP ken ko dan tur thajok sarkarin duang meka ILP nei lo te hi chu Bramstin ten kan venga om hi phal lovila danan zom thale zualang ruai tu thar thlan kum hania member ten in thlan tina piang chu sarkar point lung si takin kan lo tho pui don ani ti ten asoi ani athu sei jing kan ha hol pakha chu ILP chungchang khania kan soi matlhon lovin rela ron luta Mizorama khwaljin kan nga thuta khwaljin an pung thutani kha ILP system mumal jok nen sarkar chuan ruam manna siama ILP system thara chuanin sponsor tu te le sponsor te phone number kha record vekani dona an details kha chin chi ani dona permit athi done mo renew ngai done mo ni chuanin sponsor tu te le sponsor a phone a khan SMS ron thleng thin dona chu chuan renew hun taka renew theina turin min pui thei dona tin ILP thita thon honga yang chi te po khan tiang khanul sam takin kan hre thei don to ti na ni hetai hian a poimo lai tak chu ke mani kan mi mal theu kan rinom na hi ani fo zo kani omsia chuanin dan dik taka ILP la a na thoka kan chhor tur kan lak luang te kan sponsor te an permit to pani chuan thon ho ngai ni chuan thon ho maila renew ngai ni chuan danang takin renew le maila chu tiang tur chu ni tuna Mizoram chunga namdang documents mumal lawa om tam tak hi chu namdang na thoka kan lak luang te kan ngai sak zui lo wang ni in a hriat renew anga in kan renew lawa thon ho a hunin kan thon ho lem lawa anduangin Mizoram chung an sapatala na han thok zui chun tiang chu mi tam tak an om ni in a langtlatani chuwangin kan rama lo him le zolna tur le inchim rolna laka kan him theina turin ILP dan dik taka kan na thok tur te po kan lak lo a tin renew ngai renewa thon ho ngai thon ho zel tur te pon hanin ngen thar ve le ila namrin om kan ni hi kan choi nung zel lo ni chuan heram tluk chet na hi ke mani ko ta om ti hi hreila kan soi ma thlon lova ho u Mizoram hi han chim ral tengu ti in heng na thoka kan chalu te le sumdong ron kal lang te hian Mizoram hian ron bitum don lem lo ke mani rinom lo zir hian heram ma hun hi kal don ti hi hre daila ke mani ming hoa namdang sumdon na kalpui angchi te phei hi chu chin to lawata na thakop mai ram le nam mel mani na dik takani ti te hi hreila chu tianga fair takle dik taka kan kalani chuan he nam ma hun hi a eng don ani ti te hi kan hriat to mani se an re thar le teng u khai
Chief Minister hian thu poimo tak tak a soya FCAA chungchang mipuina ani na tak kan hriat lo chi te tin Mizoram hungbing na dan kan ti Article 371G te tin Ownership of Land chungchang te Article 371G mai ba ka state kan ni awanga state lisa om dan te le he thila hian mi tam tak bumin kan om mek dan te le tunlai Mizoram isu poimo tak tak karon soi chhuaka he hingun takin kan ngai thla anga kan ngai dan te comment lama kan ta rang ve le vek don nia kan chairman pulal masuan na presidency waimete nimele sa tak pulal dong lian te kumpuan thupui min soi saktu professor malsom lian kan GS te unser mangtu professor tongku mate namlam te zaipol te variety so te zai moi tak tak min lui tu te le palai te song song chi bai ka bu ka chu tuang takin ro rel in sofa agenda poimo tak tak kan ram kan nam tan tutluk na in siama su suam ra tha aron so le nge yang ti ka be sei ani lom man dong tu te song song le try to lun choi moi na dong tur te ka lom pui chewa sakurdai khotlang na sataka in buat sai now lom tu ka sia begin organizing committee te in ha le ti kan in ria voi thum kan in huzar sara in porim na lom tu ka soya veng tin le khotina branch wai me kan nei song song te mi te hamuan na kan nam kul pui in lo ni chin reng na le in ni zel na tura lom tu ka soi bok ani zaina yan in ma soi cha ka nga mayama ro chu kan thu pui chu nga in khung ka tumanga ram le nam hum hal dan mit atanga ram le nam kan hum hal dan tur ka soi thung don ani kong sang in ram le nam hum hal dan kan ngai tha to a karon soi tur be ki chu India ram chu nga dan le rai nuaya kan nam ahim dan emo ahim tok lo dan emo ron soi katuma chu ta chuan dan chi rang dan som kan riat poimo tak tak karon soi dona angai nom don lo wa poimo don ani nang ni thang tharam ni tiam te hian zaina ka soi tur hi research ang te poin na ron ti sui duin ka ringa hei hi angun taka in lo bo sui po ka du don ani kum zale som nga pani liam ta khan British Parliament chuan kan ram chungchanga dan pakhat alusiama chu BEFR 1873 Bengali Transfrontier Regulation 1873 ti ania arei to le India ramin zalen naran so zela independent pelo deu sin amaro su stele province rang mipui ro rail MLA 18 and siama chu Government of India Act 1935 and dia chu chuan BEFR hi adapt zuisel ani India alo independence khan adaptation of laws 1915 waya British sarkar dan siam hi India sarkarin achom zela Mizoram State kan lo ni khan Section 43 of Mizoram State Act 1986 chuan zanin thleng hian hedan hi atinung chho ani enan waya hian thilpoi mo kan namtan pan ni awmani pakhan na chu inner line regulation ani a vai dan na dan kan ti inner line permit kan pek dang chi in khom pui poina in agenda poi mo taka in lo nei ILP chung sang kha kum zale songa patni galta kan nei dai to ani adira chuan kan sevel vai te run kan china wangin mizo te vai raman lut thatu inner line an pel tur regulate nan man ania rala lomwan nu a kan namichim ral kan ni mai lo na turin Mizoram po na tanga nam dang Mizoram lo lu tu regulate nan man alo ni tatunga tun thangin kan mangta ani emi chung sanga hian tun hai loka prime minister le home minister le kan governor rem ti na la in kan rama nam dang tam lu tu no chua kan tum tu hi ka fil ani central way me ten po kan soi ho po a vai no chua dan thaber chu Branston ina ma in lak ini mai local council le visit ina Branston in no chua top mai ro dan lo nga om chu an hon na tur ngai tu aboy ngai lo kan venga in mail kan muto lo turan in tianga Branston in ti chuan afilim yang so kan central way me ten ai zol ven tran franga tu na hian kan kal pui me ka ten sarkar in ILP new guideline online ati tur siam fel to a kan mang trana om munatangin inner line permit expired to khachu kan mu chu sung thei dom to ani tin edan hi with reasonable restriction aman turania
apo nga po yan na sa takaman turan nilo film ko takaman turan niya ay sol ko po ya trum kataway no so ti fak turan nilo vente te ti tur ai no tin ven tin kan ti chuan kan sia papang adang le chuan he dan hian Mizoram leilung hi mizo te ta so ni turin ownership and transfer of land tung sa nga hian tunay namin pe ani Mizoram sunga tribal reng in 9 tribal nena ram leilung le ahaw sang na in le lo nei atiang lo ni 371Z kan sa China ownership and transfer of land ti te kan sa via wat tun ma tun lai hian za song nga panikal ta hian he kan nei dai to chu chi chiang ang apa ni na chuan state list entry number som pariat kan den chuan ram nei tu kan ni na India constitution na chuang ani ain sia dan chu land that is to say right in or over land atiani right in or over land leilung chung lam le pong lam hausak na te chuta thu nei na chu India constitution hian min pe a zanin hi thleng hian chun han pakhat ma ti dang lam ala ni lo heng hi ti dang lam ani don chuan parliament na India constitution amendment bill putlungai ni chu chu pan hi na patum na chuan state list India constitution entry number 45 kan den le chuan yang hian ain sia land revenue including assessment and collection of revenue atiani ram nei tu kan ya wangin sia la te sia bikya theina khang song song kha India constitution hian min pe ani palina chuan section 3 Mizo district transfer of land act 1963 kan en chuan kan siang so mai anga no land in Mizoram shall be sold, mortgaged, leased, bartered, gifted, or otherwise transferred by a non-tribal to a tribal to a non-tribal, or a non-tribal to another non-tribal, except with previous permission of the administration. Mizoram reng hi tribal lo ne na emo, non-tribal dang ne na emo. Sarkar phalna remti na nilo chuan athal theilowa ada kam theilowa bungrua ne na thak thang theilowa ape thei bok lo kan him to khani pangana chuan section 98 sub number 2 of the Mizoram Land Revenue Act 2013 hey to na kan man me ani kan siar lenge no land within the area to which this act extends shall be transferred by a tribal to a non-tribal, or by a non-tribal to another non-tribal, or even by any tribal domicile of the state to a non-domiciled tribal, except with the previous sanction of the government. Siang tiro. Tuna kan revenue act man lai yan, Mizoram chunga ram reng he act na huam chunga mi tribal in non-tribal ne na imo, non-tribal in non-tribal nang ne na imo. Ani lo poin ram chunga tribal ni kelo lo om to sa ten midang ne na. Sarkar remti na lovin and transfer kailo. So Susan in tanga kandan ding lai ni. So ito da om lo. In so try at rulo. Heng dan kan ni. Heng hian kan ram le nam kan le lung ahum him ani. Parung na entry number 23 of state list. Da hian regulation of mines and mineral development aso ita. Kan le nuai hausak na. Sumi regulate hey na chu. India constitution hian min pe ah. Sumin waya chuan dan kan siama kan state mantur Mizoram Mineral Exploration Trust Rules kan ne ni tu na yan sumin waya chuan kan rama oil ron zong turte permission kan lo pe a ram acquire ngai chuan sumin waya chuan acquire turan ya compensation pay kan ngai chuan an pe turan ya license fee pon pe turan ya kan rama oil lai chuan tum tu te la ho sam zel ma sela lai chuan tu ma malak shrim na yan license fee vai da som tum par riat chuan tu na yan an joy to ani lo lai suak tak ka silangin royalty yan soy le do na kina share kan lein trom le do ni so ban son kan ram leilung chaw ni lovin apon lam chaw ni lovin an nuaya thil lu om mineral sunga po tu ne na thui tak kan nei ani khang kha ram le nam chung sanga India constitution in min hum hal na ani ichiang ang article 371 GA4 kan soy la ra ta chuan ownership and transfer of land ti hi a oma emi kan nei hi thil thar ani lova kumza songa pa ni liam ta tanga kan nei sa ni a amaro chu 371Z ada hi a hek na om chuang lova poina a om tran pa lova emi chung sanga yan pulau deng le home minister in kara hoi thum lai palai na ka thoka e hi zia hi a tha lo na hek chuang he nem ti in kan nora min phausa ani
parian na chuan FCAA 2023 hi kan thalai ten in khiat chian ka du hle mai FCA 1980 kan ni Forest Conservation Act 1980 kan ya FCA ani chu chu an ron amen ta a pakhat an bela FCA ni chin kha FCAA alon ni tani dan financial ni lova dan omsa tle min an roti dang lam an ron amen na FCA kha FCA amendment alon ni tani chi chuan FCA chu sang kha ko som riat atangin state kan ni ma atang dai to khan Mizoram kan lo bang char char to kan boi leng lo hemi dan doi hian amaro chu mi pakhat go government an ti chuan writ petition 202 of 1995 to Supreme Court ta thelu ta Supreme Court chuan judgment hi sang ka ko som ko paruka te sang ni le som ni palia te sang ni le som ni panga te aron siam ta Forest FCA awanga boi kan ni lova go government case awang so kan boi tani so go government case chuan forest reng hi dictionary in a field ang hi forest ani mai a reng chu tu po nei tu chu ni se pi pata ne mo le sian ye mo en po ni ro se ani tu nom jan ni lo forest ani tho an ti ta a khir zo ta vek mai ni e go government case awang hian India ram hun tam taka kan buai pha Mizoram kan lo buai ven atam khop me te so kan soi langanga vai ren te tu sai rang kong pui kan lai don hian forest clearance kan la thei lo ni e thila bang hian ti chuan NHIDCL Forest Department kan pe thiang kan pe mai ang tia ram nei tu den ke ni min pek lo chuan in lai chuang lo wang tia ram nei tu tu kan pe mai ang tia forest in ke ni min pek lo chuan in khoi thei chuang lo wang anti box ya Delhi Minister Pu Nitin Gadkari hovin meeting kan ya compensation hi pakhat chaw kan pe thei mi pan nia true entity kan pe thiang lo dan in phal wan tia ngoi te min pek ngai lo chuan che khat po in che te don chuang sil ba a min khong ai ola an pan hi hian pe mai te u ti in kan di la min phal sak lo maya state takin an fiat ben lau le nge ni ti chuan lo ram nei tu te dang kwan vai bel se sang zale som thum panga compensation an pe a Forest Department ai vai bel se som kwani ta in ka ri an pe boka an seng hem em ni chumi kan buai pui chung chu are wangin wareng te le sarang in kar kong a hin put atha ko lok thei lo ba kan kong po atha thar pha ani chu kan har san na pakha kan technical education nation NIT len pui ko sang ni papua din to ni a forest clearance lak thei lo wangin mani kan sarkar thleng khana buaya ti chuan soi tur min ti khabai bel se som ni padi lai ni minister ne na tan tha a min ngai dam thram te ka zup tia ngai dam thei song song min ngai dam aba kan soi ta ti chuan tu na kwan na kan thopran le ta ni NIT a kwan ma mi ta tangin west phailenga am le tan tha tu KV line thun lu kan duwa ain kar electric wire kal na tur ka forest ramani forest clearance kan mu thei lo ti chuan nuai jani som ni pakhat in soi ngai an tia sarkar masalama an lo clear thei lo wangin west phailen in rei tak eng mumal an hu lo pa e ti fram an kan tia nuai jani som ni pakhat hi kan pe a tuna chuan ma mi ta tangin west phailen a headline hi kan thum fel to ani chu chuan na sa takin khulai area mi puite eng hu tur adile ni ten chu lo le chu uk jing ro sil suri Bangladesh in sil suri thlengin kong pui aron lai tlang to a tourism village development a moi em Bangladesh lam sil suri chu khunen khuan in sum don pui pun pui bo the trade mun pui tur puat sai tur ani a sil san lama boi changa thomno en kim kan lang an lu na tur tlom so bok tur ani chu wang kan ngai poi mo han lai mai kan tuma sum te kan han da ma se forest department ni ei hi dam ko sanctuary atanga bo ruak mela te in KM som chu nga buffer zone omania in lai thei lumin tiani kan ram puam pui ta na poi mo ngoi sil sar vai ho la ka po kan huai sen na dur nia kan fia tu kan ti ngoi ka forest clearance awangin ti theilovin rei tak kan omani anang ko soi tur tam a soi to long khat chu tiang chuan ya wangin FCA hi ti dal de wangai ni siam thatangai ni tin FCA amendment FCAA siam aloni ta ta chuan ei lo thon kan han le na chu section 1A a hian ani le bra forest ina dictionary meaning of forest ti hi ani to lo chuan emina huam lo tur hi alo om to chuan forest a ching pen chu wang ti lo na a oma amaro chu kan tor sok chu a strict lu to ka wangin development kan khoi thei lo zok ani adang le chuan security related thila international boundary atanga ke am som chunga kongpui railway pipeline transmission line sumi ti don chuan exemption pe ani ang aron ti tani amendment hiani tuna hian pipeline kan boi pui mega trip ra thangin lo thleng thoi se kan duwa gas cylinder te pu ut to lovin mani na tui her honang yang ke si her hong ve thoi lang kan duani amaro kan tho chak theilo ne forest clearance bok ani chung chu amendment hiani
clearance nga ka ngai to lo hetiang thila chuan min ron ti sakta a khatiang kong lai le rail kong te poni vekta electric line te poni vekta kha exemption min ron pe a then line of control atanga kem som chunga line of actual control ne la pe boka heis kan rama om be lo ba soi angai lo ani anang lia lo thon om deu chu adan ringot su clear hi chuan a chiang tok lo wa so van guideline hi ni som ni pakwa November sa ni som ni pathuma lo chuak ta chu guideline na exemption kal pui dan tur asoi hi kan thalai ten in kriat atrulin ka ria kha forest ram kha khatiang tilatan khan man lo du ta sela state sarkar phalna dil thot tur ni state thone na ka sang ta ni then kha project kha security related ram ven himna ta na trul an ngei ti notification chuale angai ni chumenua forest clearance deal dan pa ngai khapa la deal ve tho tur ani state sarkar amang tu tur user agency na telutan kami na forest ati chiat mansa te chu chu a ai o mundanga siam le dan tu le do le dan tu te compensate ngai song song te chu amang tu tur state sarkar deal na siam nga telutan ti ni le ni adon le chuan chung chu state sarkar na lo ena remedy chuan final approval pe mai lovin in principle approval ape photang user agency in central dan le state dan song song a song kim veka compensate pe ngai te po ape fel vek to ani ti achian nuwa chau final approval te tur ani a hin tok yo ni tin sanctuary te park le tiger reserve te apal tang don lek pe chuan state sarkar in thunei la kan nei lo standing committee of national board for wildlife pompuina lak angai ani so bang chuan in a guideline han in khan exemption a pe ki chu ti sung sunga in pe ka phal rai thil ani chuang lem lo di kha a chiang biao ani tin adang le chuan in security related infrastructure siamani don chuan hectares som china sawa exemption aron pele tani clearance la ngai lo turin ei chen khatin hlom takin kan soya emi hectares som chin pek tur hi Mizorama ani velo left wing extremist de omna state ta so ei man turani kan rama lo soi ve atul na omlu kan lo de pakhat chu section 3 hi ni a dan kalpuina hian central sarkar in state sarkar thu a pe theyang ti oma dan reng reng kim chang lowa ta han kalpui chuan thil fi adan te loinang lo theya khatianga khan dan tam bira hian hetiang ang provision hi anda sia de thoni chumi chu ta po hian anda ani ve mai ni dan huang chunga lo hian danina soichin ba ka central state chunga thunei na engma akhan pa nei chuang lo ti ka kan riat a tha ome ole ti chuan amendment kan lo nei ta tu hian any point kan lo mang tang kai ta tuna hian kong pui pasari exemption min on pe ni pakhat chu aisol tui vai ro thi ni elai bial mi te tan chuan kut ben na che ni kan sarkar vele tui vai lei kan ron to kan do nga la kan honga aisol thera kal na turian forest clearance la ngai tam lu tuka kut kan thak thei lo tu na hian kong pui tha in mamo ti kan fria ma se government case awangin kut kan thak thei lo clearance kan la thei lo he kong lai turian so chu he amendment awangian exemption min on pe ta tuna hian he kong hian kut kan thak thei non ta ni anang le chu na la na ta ang atanga jiau pan na zo te atanga fa tlang hai leng atanga mar para 0 point atanga sia ha long tla atanga rover zo cha puk jing atanga sia suri ni chena sia suri clearance min pe thelo kut kan thak thelo ka ti kha tuna chuan kong pui pasari sing exemption min pe sing alo tel ta tuna hian seng vai bel se sa point pani pali kan da fel diam to tuna chuan har san om lovin na kan thok tran thei to don ani chu tiang chuan e wangin kan thalai ten role ta se dang dang in kalamin infrastructure nei tam to sia kan mu emia hian development sakta kalpui kan du ve chu ta phal na pe thei tu le an ron tur state sarkar tho tho kan ni kan ram dan kha om veka chu wang chuan ni sina po kan chairman den kan lo ti ti til reng reng se zo mi kan soi na sal tu Mizoram hian kan ti zungol ve kan tam sia kan soya ave lo an tam dai so nu pa in chen kan soya in chen lo an tam dai so KGB thalai as well lo afel in tam dai so chu tiang chuan a dark side athim lam hi kan uar ma pulpit lang ate po hian kan ram chung sang ate po hian la omani chuan kan hlau tang tur ni la om lo na na hi chu soi thai vak lo hi atrak hop maya ani na dik tak hi in zir chian ka doni pakwana chuan Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006 ang deni e ya toy so in FRA Forest Rights Act in ka soi mechi e dan hi engwang nge parliament ni siam India Rama tribal te forest ai song Mizoram sa ni lo mun ngam sa ta no mani Mizoram pe chuan kum tin lo kan fa shifting cultivation kan ne forest base ai song kan ni amaro chu maso na local sel tribal te chu nek che pin kan om ta sela kan ram thin te chu min chu saka industrial with in na te ron mang chu ta sela forest ai song thin tribal te no che pa kan om zel kha
เวนหิมกันนี่เท่านั้นเลยกันปีปูอัตราการรำโลเจลโตเลยกันไอ้ส่วนรำจะกันนี่เละๆเท่านั้นตุรินForest Rights Act kum sang ni paruka parliament ni napas ni mi dan lom yan India ram state from chief minister te forest minister te somin ruin the mu pan lom ni tribal lawin ti suan ke ni na ma po kum sang ni le pakwa katilai sarkar congress sarkar khan atha mai ibang vengu antia an lalu tani amarof kum sang ni som pakwa khan katilai sarkar MNF khan atrul ave tin an lo pailea an lo revoke le ni ni kuma khan ke ni sarkar hian mi puite ma kan intia mangein dan hi kan tinung le ta dan forest ram chung ei zong te min hum hal na dan hi ni china FCAA ka ti khan na sa ta hin ron nem hetin aron hum hal non bok ani ei yel zual na ani problema ta kan to chu man ya ngeng pu ya kaya khomo ya bom unau te zilai te singa tlang kut kan ba man pu ni kho song pasari tangin bom zilai te local khoma chuta an ko tlang ruai tu ten min lo fil su khomoi khwa hi ngeng pui lui kamo mania forest how in forest ram sung omin ni min ti development eng ma po ti thiang ve lo fa kan mang angani in khale han sak po kan nam lo chu kan din mun ni an lo ti ni lungai su forest rights act kan ti nung le to lom dan wa yan forest ram sung ei zon na lo nei to tribal te su lai ma yan lo cheng to ni ti fin fianan LSCP pata risipas ti mai sumi pia lama chuan lungphon lui te khol lui te tlang ming te lui ming te than mual lui te pitar thom thu thengin dan hian he lai rama yan tribal te lo cheng to thin an ramani ti fin fianan min pom sakani so wang son he dan mang kan chan chuak ang chu kan ti ni dona hian khuwa kan dina huan kan ne le sang adil ting tlang lo kan ne eng song song hi pi pu atanga tribal ten forest be sana kan ei zon nani chu FRA 2006 hian min hum him saka so chu kan tinung le to chu FCAA hian min ron nem nge non sak le boka dan kan ne ni ti hi kan fial apoimo atom na bera chuan dan som na chuan scheduled castes and scheduled tribes prevention of atrocities act 1989 kan ne ni ka soi thui lawang keimani leilung ven him na lam ni loin keimani tribal meeting te mi ten min ti du da na emol la katanga him na an he hi chu ole ti chuan atom lam kan nai tonga kha chu kalsan tai la ram le nam hum mal la ko nga hian sarkar le YMA te hi engtin nge kan tho ho se lang ti hi atlang kom nan han man ka dwa ko khan na chuan nam in pum phan na chung sang ni ni chana ngai nom takin nam in pum phan na chung sang kan ngai tha kan sarkar ve le khan khovel pum puya zo na thak te en kol tu tur mizo diaspora kan din na la diaspora hap po kan siam hala online in khoi khovel mu na mi po in min contact thei turin tu ni hian kan siama ma jana dar so pani vela Singapore tangin nula pakhatin min on phone na heta kan horeng reng kan chung te kan thon hi nula pakhat ne na kan thona min ei ruk sak zela kan mang angaron tiani azana zanin ti dan kan ngai to aktu chon nuwa len ku airport aron trum don ti kan tre kan lo man ni a phalo ni mi engza ta nge poisa lo ei ruk to ka kan han so ta nuai sa thum vel alo ei ruk sak to ni lo na hian man ani khát yang khan zo fa te koi mu na om po an har san an khen na tur kan siam ani la chuan be kan to ka Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina Khan athural pui sarkar siam pui party som palite ako khom tum khan nikum April ni som ni pathum ni khan gono bavan daka hetiang tu hi asoi ni Myanmar ram thren khat lep thain Bangladesh ram thren khat lep thain India ram thren khat lep thain Mizoram Chief Minister hian Christian state siam atuma America ne nang tang tlang ani tin min boni tu hi media thren khata puduan do ta soi ti song lo ti le man te pokhan oma no tani lo sumi asoi awang chuan buai na tam tak kan to kani ti chuan America Indianapolis ate Maryland ate nam in pum khan tu ka suklau pui le ta bok sia min be ta vat maya ta thu soi te viral la India Today ate the print te UCL News ate Al Jazeera ate min be na saber tu chu Savio Rodriguez ama hi se piania Goa Chronicle nei tu pani be chuan Mizoram Chief Minister ke Central Sarkar in ban vat rose independent aswal le ni min ti ni ma se India Sarkar in pakhat man riak du lo ke po ka riak du lo kan tuan nak ani chu tiang chuan nam in pum khan kan kal pui lai me khian khoi mo lai be se lo na thang te pain har san na kan tok me kan nam hian tuna hianin
khovel geopolitics in lum le kan en chuan Myanmar khi ala disintegrate don ti hi chu chiang ni lo ke data se engting nge kanoma zone ha tha sa phovin diklo taka ram pathum an chen dar te hi ro rel na pakhan nuaya kan lu le the ngin so mi hon chu kai niang ro chuan kan mu phato lo poni mai thei amaro chu bu kan lo tan ni vai ni hian bu kan lo tan ma kan lo la central way me fly to ten te po ma kan lat la na ti chuan nam in pum khanai tu na hian kan kal tui me ka eng ti ka mo chuan nama min siam tu pathian hian ram lian ve tok tak mi pui po thanem ve tok tak khowela nam zom lo ve tham tak hian min la tung ding mai don ani ome ti ngai tu nen ar sanaka ra tu na hian kan kal pui me sela so nam in pum phat na vong nung reng thin tu su way me te hin ni emia hian na tho tu tam tak in la nei le don in thek na lam hi mizoram mi pui thek na ani chin adol le chuan ramri chung sanga boina le har san na kan to phiang in way me mel kan hu chin sarkar nen that ta kan tho ho angai henga hian adang le chuan engai ni natural disaster kan tiang chi khwarial chiat na alo theng chi en khwarial chiat na sa tak alo thena piang hian way me mel kan hu chin sarkar nen kan thop lang chi na nakum fura he kan tole don kan fellow chuta chuan ti tan tur tam tak kan la ni tin culture and tradition kan ham sia von him na voina po hian kan in china tang remote point kan culture kan tradition kan vong himani ti a chianga emi hi kan von him zel kan dua central way me try to ten khatiang lampang in khani ni tiang an dia convention center chuan delia tan juk soya kainin kan han bo sui puya kan tia mangangin tuna hian vaibel se sa tin sul tia way me rama convention sarkatur sangson aloni ta akan lom le ni ei hi ten dar te po arang lama chu a ku thang hal tum ani ten task force on reloado kan tinung than le a hul hiap sort state center te operation jericho te tuna hian kan ti tlanga way me hian department frang le midang tenen MOU zia tam tak in nei bok ani kan soi seng lobang sung te chuani adang le chuan corruption do pui turin ka som do chuani thalai rual hei zong hian nangmani in chung theba in ude in nu emo in pai mo an ho ba in chunga an ron hon thina til tha eng emo an ron lei sak cheu hian ai in lo ting kamangem kanu ka pa he hi kamamo lo adik ta ka ilak hian kan chung koi khosang kan lim zo kan fisel zo kan mal som na kan dong zo kan in lo ting kamangem voina palai lo kal khom zong zong hian nangmani branch theba corruption hi thang thar ten ti tak ta ka in do chuan asia om khopang sumi tu chuan ke som du bok chu ani tin Mizoram Security Coordination Committee kan dina army le heng song song huam bekin arwalin nai thokang sang ni thok lowang kan tia chief minister chera chuta kan meeting nung bera kan ramas social na tam ber ruk kes ni tai mai ni tin fak le suka kongka kan kal lai ta ngai om ta khop maya ruk ching kan ran suam su anom chuan riat an harlo police tenen tang in heng hi ti re itum ten bu tun lai chuan mi account theng ruk sak du tu te kan lo ka hial mai heng song song hi kan do angai mania West Bengal la tangin naupang tak mai hian email message min ron thona so ta ama message sa chuan internet game le mobile listen a hian Mizoram players ho hian trong kam andu tui lo lutuk aron tiani aza ta ka khop mai Bengali naupang te in Mizoram chief minister nena Mizoten eng mobile listen TV la trong kam uchuak tak kan manawang le Mizo khelpui an chak lo ti thengin aron thona apoi ka khop mai voina hian helai muna sohi asot karinga ka soi ani milarte le mi ho thing kan comment du dan frim hi a dark side lamsel hi soin wang kan dia apoi khop mi thing tu ma fam kim kanom lo ti reng a selam sel football hoi som ball ki parin save sela pakhat chua sela za a save ka soi do loin pakhat a chua ka kan tui puitat khatiang nam kha ni lo turin kan mobile kan message ang ki ma hian thalai rolte itang ku ten politic ramania party le party in karate tu in chu kan nei thin controversial issue ong reng chuan YMA ani mo NGO reng kang en du cheu chu study ngun ro ngun taka in study nuwa chau reaction turin kang en du cheu ni mana champai general
conference OMA apo khan resolution pakhat kan pass ngota a fu hok lo ni kan sir chiang tok lo ni chu tiang su theng nom to lo sen ka dwa party le party kan in veina in kara pe hi chuan lo in tiar film thei ula NGO in ni na le neutral in ni na in thiang hlim na khami kha in wan nun reng anga ya party le party kan in veina le thu kan in chu na kara hi chuan lo lang lo from zel turin kan cha du bok sewa ato beraka cha du so chu ui pun nia zu irui lo bang uti heni zurui lo turian lon campaigner kani ka in ti china dan party kal khom na chuanin za chuan ala bo lo deu leka a bo trip toni a chan chu ka soi sel wang ani ka soi sel don hey thalai heti sa in kala na tu ka te pedi don na tu za na te pedi le dona eng zo zai mi pui ma hian zuruin in lan kan om donem tv ai lang le phep don ni hey hian kan go thana ti mol phawa kan nama ti mol phawa ni zuin le in lo chu in thuan in right ne ka soi pha om lo mi muwa ui pun na khola ya rui lo tu hey ti bo tu bang o kan brand zong song in brand sa ti bo tu ro wai me dei za na mang lo to khua te kan omen adik lo bang chu bang chuan in zurui hi ban tlang ma zurui hi ti top turin tran i lo bang u tin ka som du bok sewa na tu ka in thang le dona tiang lim takin in thang ula in than so piang chu ka thian ruwa ta pom tang ula tu po e po ro pui tak ruai tua in than so piang chu sarkar hiam lung sitakin a tho pui zel don chewani wai me hul zel ro se alo me